Sljedeći predavač nam dolazi iz Titela. Za sebe kaže da je stanovnik sveta. Lekar, ginekolog koji je napisao i publikovao preko 100 naučnih radova, organizator 2 međunarodna kongresa, Ishrana budućnosti. On ove proizvode, naše proizvode preporučuje na svom radnom mestu. Uvek govori ono što misli i priča. Kako treba živjeti sa FFP proizvodima, sa temom da bude čoveka. Molim vas, jednim velikim aplauzom pozdravite doktora Boru Jasnića. Dobrodošli, dragi prijatelji, na druženje o ishrani budućnosti, o zdravlju, o sreći, o sveopštem blagostanju, da dobijemo informacije koje ćemo širiti svim ljudima sveta na planeti Zemlji i u celom svemiru. Današnja tema je da čoveka bude forever, da čoveka bude zauvek. Zašto imamo ovu temu? Zato što je danas ljudska populacija ugroženija više nego ikad. Da čoveka bude zauvek, forever, zajedno ćemo doprineti svi mi. Život je čudo, to svi znamo. On treba da je prožet zdravljem, srećom, dobrotom, pravdom, prijateljstvom, da je u skladu sa prirodom i postanjem. Međutim, danas to nije tako. Radi toga je ljudska populacija biološki ugroženija više nego ikad. Svemir, čiji smo mi deo, se sastoji iz 300 milijardi galaksija. Samo u našoj galaksiji se nalazi oko 250 milijardi zvezda, a samo jedna od tih zvezda je Sunce. Verujte mi, u svemiru postoji više zvezda nego zrna peska na svim plažama sveta. Sunce u celom svemiru je kao samo jedno zrno peska, a planeta na kojoj mi živimo je manja od jednog zrna peska. A tek čovek, on je ništa u poređenju sa svemirom, ili možda je čovek sve, možda je čovek čitav svemir. Ali, nažalost, u većini slučajeva, umesto da bude zahvalan što čovek postoji, on to zaboravi, često zaboravlja na sve ovo i umišlja da je veoma velik. I tako živi u ponosu i aroganciji. Zaboravlja da je samo jedno malo slabašno biće koje treba da živi u skladu sa svim oko sebe, sa čitavim svemirom. Da voli sve oko sebe, nego čovjek zagađuje, truje i seje oko sebe smrt. To je činjenica koju danas viđamo svakog dana, skoro na svakom koraku, skoro na svim vestima. Niko ne zna od nas, ali pretpostavljamo da je pre nekih 4 milijarde godina nastala planeta Zemlja u tom svemiru. Kada bi istoriju planete Zemlje saželi u 1 godinu dana, 15 minuta pre završetka te godine pojavila se ljudska rasa. Tek pre 2 sekunde, početkom industrijske revolucije, počeli smo iskorišćavati zemlju, ne voditi računa o njoj, a naša planeta Zemlja je naša majka i mi smo nju
počeli bacati na kolena i ona je već na kolenima. Od tla se zahteva da daje više od svojih mogućnosti, pa ga hranimo pesticidima koji su štetni po ljudsko zdravlje, po ljudsku vrstu, i veštačkim đubrivima, što je nedopustivo jer ćemo to sve uneti u sebe. Koncentracija otrova u hrani se povećava u telima većih životinja koje jedu male. Kako ide hranidbeni lanac na većem nivou, sve je više otrova. Vodena ptica, gnjurac, recimo, koja živi u jednom jezeru, ona je na vrhu hranidbenog lanca i zbog toga u sebi može imati 80.000 puta veću koncentraciju otrova nego što se nalazi u vodi ili u jezeru u kome živi. Danas se pouzdano zna, i to je činjenica naučna, da postoji 50 hemikalija koje izazivaju karcinom, a koje se nalaze na tržištu i koje često nesvesno unosimo u svoj organizam. Meso sadrži 14 puta više otrovnih i štetnih materija, recimo pesticida, nego što se nalazi u biljnoj hrani. Danas, hteli ne hteli, moramo priznati činjenicu da se u skoro svoj hrani koju jedemo nalaze štetne i nedozvoljene materije koje izazivaju probleme, razboljevaju čoveka i dovode njegov opstanak u pitanje. Svjetska zdravstvena organizacija daje podatak da čovek godišnje pojede oko 500 kg hrane, a od toga u sebe unese oko 3 kg otrova. To je jedan podatak koji sve vas i sve koji ovo čuju itekako mora da zabrine. Činjenica je da naučna istraživanja govore da danas u našem okruženju smo svakodnevno okruženi sa oko 90.000 otrovnih materija koje kruže oko nas, koje je čovek produkovao, a ne koje je priroda stvorila. A skoro ni jedna materija nije testirana kako deluje na ljude i koliko je štetna po ljudski organizam. Možda maksimalno oko 200 materija, a zamislite preko 90.000 štetnih materija. Ako razmislimo malo, hrana koju kupujemo, bez obzira gde je kupujemo, na pijaci, u supermarketima, dok je stigla do tih supermarketa, prođe između 1500 i 2000 milja. Pre nego što mi dođemo da uzmemo, i stara je minimalno oko nedelju dana. Možemo postaviti sledeće pitanje. Koliko hranjivih vrednosti dobijamo iz hrane koja je stara minimalno 5 dana, a danas, nažalost, ljudska populacija kupuje hranu koja je stara i godinama. Takozvana đubriva kojim đubrimo biljne proizvode uglavnom sadrže 3 minerala: azot, fosfor, kalijum. To je na neki način u redu kada ne bi znali to što znamo. Ali zemljuštu je potrebno da bi biljna hrana bila kvalitetna bar 52 različita minerala. Tu nema ni kalcijuma, magnezijuma, mangana, cinka, gvožđa, da ne govorimo o drugim neophodnim mineralima. S obzirom da to nedostaje zemljištu, to nedostaje i biljkama. Biljke su zbog toga manjkave i oslabljene. One su bolesne, gube svoju odbranu. Tada dolaze insekti, napadaju biljke i biljka se razboljeva, bolesna je, puna je gljiva. Sada proizvođači odlaze hemijskim industrijama i kukaju: naše biljke ne napreduju, dajte nešto da prskamo biljke. I naravno hemijska industrija
je zadovoljna, prodaju im pesticide, insekticide, fungicide i sve druge hemikalije koje prskaju na biljke, biljke to usisavaju u sebe. I, nažalost, tako je svaka hrana danas koja se nađe u prodavnicama toksična, obrađena, ali je spremna za prodaju, spremna je za kupovinu. Prilično često, skoro uvek hranjive materije su se pogoršale, bez obzira što u njima nema dovoljno hranjivih materija ili su uopšte nestale iz hrane dok ne stignu na naš tanjir, dok ne stignu da ih mi koristimo, jer mi hranjive materije treba da iskoristimo iz hrane, a da li u hrani danas ima hranjivih materija kao što je bilo pre 50 godina? Naučena činjenica, ljudi koji se bave istinskom medicinom, koji šire informacije kao i vi, znaju činjenicu da danas, ako imate sreće, možete pojesti hranu kojoj možda ima 40% onoga što se nalazilo pre 50 godina. Znači, 40% hranjivih materija danas možemo uneti u sebe ako jedemo najkvalitetniju hranu nego što su nosili naši očevi i dedovi. Činjenica je da danas kada jede čovek hranu u sebe može unesti maksimalno oko 40% hranjivih materija, a hrana to smo mi. Dakle, da zaključimo, ono što dobijamo, čak i ako jedemo vegetarijansku hranu ili vegansku hranu, znači najkvalitetniju hranu, to je manjkava i otrovna hrana. Jer je ona prskana svim tim pesticidima, herbicidima i drugim hemikalijama. Činjenica je da danas hrana nije zdrava. Danas je hrana manjkava. Stoga sebi ne možemo pomoći ukoliko ne znamo informacije prave koje danas plasiramo, sem da budemo manjkavi i toksični. To kažu najbolji stručnjaci sveta, kao što je Charlotte Agers. Na osnovu ove tabele, zvanične tabele, gde su se ispitivale hranjive materije od 1985. do 1996. pa do 2002. godine vidimo da u svom voću, povrću, brokolima, pasulju, krompiru, šargarepi, spanaću, jabuku, bananu, smanjen broj minerala, vitamina i drugih hranjivih materija koje nisu na tabeli u proseku preko 50-60%, da ne idemo dalje. Ovo je jedan poražavajući podatak, ovo je jedna fotografija koju bi svi trebali da nosimo u svojim ličnim dokumentima. Vidimo kakva je situacija u kukuruzu koji se nalazi u mnogim proizvodima koje ljudi koriste iz prodavnica, kakva je situacija u kelju. Znači, broj hranjivih materija, biološko aktivnih komponenti koje čine čoveka u proseku je smanjen preko 50-60% nego pre jedno 50 do 70 godina. Profesor Russell Blaylock, koga izuzetno cenim, on je poznati neurohirurg, autor nekoliko knjiga o raku, toksinima, uzbuđenja i zdravlju. On što kaže, a to kažem i ja, to kažete i vi. Ono što ljudi ne shvataju jeste da danas dolazi do tihog trovanja. Do tihog trovanja još od pre začeća do zauvijek. To se odvija jako dugo, decenijama. Ćelije se uništavaju. I dok ljudi ne izgube veći broj tih ćelija, neće znati da se truju, neće znati da su otrovani. Zbog permanentne intoksikacije ljudskog tela mi imamo danas jednu tragediju. Tragedija je da se u posljednjih 50 godina broj spermatozoida kod muškaraca umanjio za 50%. Znači, oplodna moć muškarca savremene dobi krajem 20. i početkom 21. veka umanjene za 50%. Zar ovo nije tužno? Da danas tipičan mladić
proizvodi 50% manje oplodnih ćelija nego što je to mogao njegov čovjek u posljednjih 50 godina. Šta će biti za 50 godina? Neki naučnici pretpostavljaju da 2025. godine da li će uopšte biti oplodne moći. Kada smo počeli gledati spermatozoide pod mikroskopom, onda smo kazali, oplodna moć muškarca je ok ako u 1 mililitru ima 60 miliona oplodnih ćelija. Nakon 45. godine, kako se počela trovati naša majka planeta, nakon te 2 sekunde, kako je čovjek počeo bacati planetu na kolena, broj spermatozoida počeo opadati, pa je pao na 40 miliona u mililitru. Rekli smo, tada je čovjek plodan. Pa je danas 20 miliona po mililitru, pa kažem, danas je muškarac plodan. I sada Svjetska zdravstvena organizacija razmišlja da oplodnu moć muškarca, da kaže da je plodan ukoliko ima 10 miliona oplodnih ćelija u 1 mililitru. Kako pada oplodna moć muškarca? Činjenica je da pada i oplodna moć žene. Kao što je činjenica danas i kažu naučnici 2017. godine, da će svaka druga osoba imati neku vrstu karcinoma ukoliko ne bude živjela u skladu sa prirodom i ukoliko ne promenimo svoj način življenja, tako će i svaki drugi bračni par biti neplodan ukoliko ne promeni način življenja i ukoliko ne bude živeo u skladu sa prirodom. Ono što je zabrinjavajuće, što uvek govorim i što vi osjećate i znate da je istina, kaže da je poznato da morate izgubiti, to kaže profesor neurohirurg i drugi naučnici, poznato je da morate izgubiti oko 90% nerava u određenom delu mozga pre nego što se otkriju simptomi. Znači 90%. Koliko se dugo čovjek morao razboljevati, koliko se dugo intoksicirao. Znači, dok se razviju prvi simptomi neke bolesti, prevedimo na sve organe u našem telu, na kompletan ljudski organizam, jer mi smo jedno. Ne možemo posmatrati naše delove tela pojedinačno. Ljudski organizam je celina, kao što je planeta Zemlja celina, kao što je svemir celina. Ali kada se uništi tek 90% nekog dela našeg organa, onda se pojave simptomi. To je faza nevidljive bolesti. Znači, nevidljivu bolest, klasična medicina svojim najsavremenijim dijagnostičkim metodama ne može detektovati, ne može otkriti. Danas postoji jedan veliki problem hoće li toksini, hoće li ekotoksikologija uništiti ljudsku rasu. Masovna upotreba toksina u hrani utiče da danas ljudski mozak ne razmišlja kao nekada. Ne možemo da pamtimo, dobro ne pričamo, tako da su deca u odnosu na svoje pretke, u odnosu na svoje roditelje manje, ne više, nego manje inteligentna, a trebalo bi se očekivati obrnuto. Danas nauka ispituje jedan toksin, međutim danas se u hrani nalazi 5, 4, 6, 7 ili više toksina i njihov simbioza, kumulativni efekat strahovito raste. Ukoliko jedna štetna materija šteti našem organizmu, ako se nađe više materija, onda je njihova štetnost 100.000 puta veća. U tome je problem. To utiče na razvoj mozga, uništava veze između moždanih ćelija, to se dešava u čitavom svetu. I danas, nažalost, zbog intoksikacije ljudskog organizma, centralnog nervnog sistema, danas čovjek uopšte možda ne misli svojom nego tuđom glavom. A ja želim da svi vi razmišljate svojom glavom, radi sebe, svoje porodice,
svog okruženja i pokolenja ljudske rase. Znači, mi u Forever Livingu radimo za buduće generacije. Širimo informacije od vitalnog interesa za opstanak ljudske rase. Zbog intoksikacije ljudskog tela, ljudskog organizma, danas ljudi hodaju kao zombi. Idete gradom, ne znaju da se jave, ništa ne vide, totalno su izgubljeni. Moramo imati svoj put, cilj, viziju. Ideja livinga, početna ideja livinga živi i nikada neće umreti. Ona ima za cilj da ljudi ne hodaju poput zombija. I molim jedan aplauz za ideju Forever Livinga. Ona neće dozvoliti da se ovo dešava. I nadam se da će ovoga biti sve manje i manje. Nevidljivu fazu bolesti još jednom moram napomenuti, ni najsavremenije dijagnostičke metode i procedure ne mogu detektovati. Nevidljivu fazu bolesti ne možemo otkriti. I šta se onda dešava? Oko 50% smrtnih slučajeva danas u svetu uzrokovana je kardiovaskularnim bolestima, znači srčano-krvnim bolestima. Međutim, zbog nevidljive faze bolesti, oko 50% prvih simptoma vidljive bolesti je smrt. Mi treba da sprečimo da ne dođe do vidljive faze bolesti. Ovo je jedna fotografija, ovo je činjenica koja treba da nas natera da budemo još aktivniji u širenju istinitih informacija svuda oko nas. Da bi se uplašili neki u svom okruženju, da bi se dala informacija, da bi se ljudi potaknuli da se menjaju, bila je jedna televizijska emisija i jedan događaj da je u švajcarskom gradu Cirihu u 12:15 časova da su sugrađani padali kao mrtvi. Hteli su naučnici dokazati šta može da se desi ukoliko se ljudi ne promene, ukoliko ne počnu da žive onako kako oduvek treba da žive. Ljudi su padali kao mrtvi na autobuskoj stanici, stepenicama, ulicama, u parku, svuda. I to je snimila jedna televizija i pokazala je. Kada su ljudi vidjeli ovaj spot, onda su počeli razmišljati o svom životu i živeti drugačije. A naš je cilj da svima kažemo da moramo da se menjamo. Na sreću, ja sam srećan što je 2010. godine konačno na Kongresu zdravstvenih radnika priznato, dokumentovano, da je uzrok bilo koje bolesti ljudskog tela akumulacija, znači nakupljanje ksenobiotskih materija, znači toksičnih materija iz našeg okruženja i nedostatak biološko aktivnih materija, znači onih materija kojih nema u hrani. Znači svaka bolest nastaje zbog intoksikacije ljudskog tela i nedostatka životnih materija u ljudskom telu. Ovo je isto podatak sa kojima svi treba da budemo zadovoljni. Zbog nezdravog načina življenja, doktor nikome ne može pomoći. Svaka osoba sebi može pomoći. Zbog življenja koje nije u skladu s prirodom, ovdje vam je spisak svih bolesti. Da ne čitamo redom, ali spomenimo samo povraćanje kiseline, bubuljice, alergije, malokrvnost angine, upala slepog creva, upala zglobova, astma, autoimune bolesti, problem sa leđima, upala zglobova, očna mrena, holesterol, sindrom hroničnog zamora, danas je prisutan kod svih skoro, šepanje, klaudikacija, bolovi u stomaku, kolike, zapaljenja debelog creva, polipi, srčana bolest, obstipacija, nezdrav način življenja, nekorišćenje biološko aktivnih materija, dijareja, divertikuloza, zapaljenje uha, upala jednjaka, tumori vezivnog i mišićnog tkiva, upala želuca, oboljenje desni, glavobolje, gubljenje sluha, infarkt, hemoroidi, fibromijalgije, oboljenje žučne kese, u žučnoj kesi kamenje,
hijatus hernije, visok pritisak, Crohnova bolest, tromboza, dijabetes. Znači moramo se menjati, moramo živjeti zdravo. Bol u crevima, nervozna creva, zglobovi, slabost bubrega, kamen u bubregu, loša upijanje hranjivih materija, problemi menopauze, glavobolje, raspoloženje loše, oštećene krvne sudove mozga, multipla skleroza, koštano-zglobni sistemi, osteoporoza, polipi, sve bolesti, koža, degeneracija kičmenog pršljina, sve pogrešan i nezdrav način ishrane. Šlogovi, infekcije krenika, čirevi tumori materice, oboljenje krvnih sudova, proširene i tako dalje. I kanceri. Molim vas, svaki rak, ovo je zvaničan podatak, nastaje zbog pogrešne ishrane i jednostavno čovjek ukoliko želi da povrati svoje zdravlje mora promeniti svoj način ishrane, svoj način života, shvatanja života i živjeti u skladu sa prirodom i svemirom. Rak bešike, rak mozga, rak dojke, grudi, grlića materice, debelog creva, endometrijuma materice, jednjaka, rak žučne kese, tankog creva, bubrega, leukemije, krvni rak, rak jetre, pluća, limfomi, rak usta, ždrela, jednjaka, pankreasa, prostate, kože, rektuma, testisa, štitne žleze materice i tako dalje. Sve to nastaje zbog nezdravog načina življenja i unošenja pogrešnih hranjivih materija. Ovo je jedan podatak koji želim da pogledate i dobro da upamtite. Ovo je zvanična statistička udruženja američkih lekara. Da u toku jedne godine zbog pogrešnog načina življenja, zbog neimanja informacija koje mi ovdje plasiramo, koje širimo jer ih znamo, da godišnje umre nepotrebno, prevremena, a uopće nije trebalo da se desi, oko 1,5 miliona stanovnika samo u Sjedinjenim Američkim Državama. A to je negde za oko 20 godina 30 miliona stanovnika. To je podatak za Sjedinjene Američke Države. Za Veliku Britaniju tamo godišnje nepotrebno prerano umre oko 40.000 ljudi, a godišnje u Velikoj Britaniji imamo samo 30 karcinoma prostate. Znači puno veća je smrtnost zbog pogrešnog načina življenja i ishrane nego zbog neke bolesti. I često se pogrešno više brinemo za neke stvari nego što bi trebali, a ne vidimo uzrok. Vidite, na sreću sve ovo sada što vama pričam nije strašno. Strašno će biti budućim generacijama ukoliko ne promenimo svoj način življenja. To će se desiti za nekoliko generacija, možda za 10 godina oplodna moć muškarca će se karakterisati ako ima 10 miliona oplodnih ćelija. Ali za 50 godina katastrofa će biti puno veća ukoliko ljudi ne znaju ovo što i mi pričamo. Kada pričamo trenutno to možda nije problem, ali kada pomislimo na našu decu, na našu unučad, praunučad, onda je druga situacija u pitanju. I zato vas molim da uradimo jedan dodatni korak, veliki, dodatnih puno koraka, da opstane ljudska vrsta onakva kakvu je mi poznajemo. Jer dosta se čini na globalnom nivou da toga ne bude. Ukoliko se ne promenimo, neće moći ljudska vrsta brojčano da se uvećava, nego će doći do njenog drastičnog pada nakon pola i nešto veka. Na sreću, naučnici nama uvek pomažu i trebamo iskoristiti njihovo pravedno znanje i pravedne informacije. Zahvaljujući Ruskoj akademiji nauka i umetnosti 1975. godine, oni su obelodanili značaj biološko aktivnih, koncentrovanih biološko aktivnih materija, koje iz čoveka, iz ljudskog organizma, odstranjuju toksične materije koje čovek unosi u sebe nevoljno ili voljno i koje čoveku daju
nedostajuće životne materije koje čovjek u sebe ne može uneti i kada jede vegetarijansku ili vegansku ishranu. Znači, bez biološki aktivnih materija, ovo je stav nauke, nakon 1975. godine ne može se razgovarati o zdravlju ukoliko te koncentrovane biološke materije svaki dan ne unosimo u svoj organizam zajedno sa hranom. Životna energija ovako blista, ovako je oreol životne energije oko koncentrovanih biološko aktivnih materija. Znači, to je životna energija. Kada čovjek u sebe unese koncentrovane biološke aktivne materije, to su biološki aktivni preparati Forever Livinga, ovako je on oko sebe obasut aureolom životne energije i ne može biti bolestan ukoliko permanentno u sebe unosi biološke aktivne materije i živi u skladu sa principima prirode i principima življenja. 1975. godine Ruska akademija je rekla neophodno je svakodnevno unositi koncentrovane biološke aktivne materije. Srce Forever Livinga koje kuca, u svakom od proizvoda vidite kako kuca, te biološke aktivne materije daje širom sveta 3 godine nakon objavljivanja naučnih rezultata. Naučni rezultati 75. godine, biološki aktivni proizvodi Forever Livinga su se pojavili na tržištu 1978. godine da biološki spasu ljudski rod. I to je naučna činjenica koju niko ne može opovrgnuti. Koji od ovih proizvoda bolji i kvalitetniji ne smijemo ni da pričamo, jer svaki od njih je na prvom mestu. I zato još jedan aplauz za svaki proizvod Forever Livinga, jer svaki od njih je na prvom mestu. Nijedan nema prioritet, već kombinacijom daje se ljudima mogućnost življenja. Ovi proizvodi nalaze se danas u preko 150 zemalja sveta zauvek i uskoro doći će vreme da će se nalaziti u svakoj zemlji sveta, jer bez njih se ne može funkcionisati. A činjenica je naučna da ovi proizvodi deluju na svaki organ i na sve organske sisteme ljudskog organizma. Na glavu, skalp, oči, endokrini sistem, reproduktivni, urinarni, kardiovaskularni, imuni, uho, grlo, nos, cirkulatorni. Znači, ukoliko čovjek želi biti zdrava, to je osnovna ljudska želja, neophodno je uzimati proizvode kako bi svaki organ, organski sistem i organizam u celosti mogao funkcionisati. U našem telu činjenica je da postoji mnoštvo hiljade hemijskih reakcija, a svaka biološka aktivna materija ne učestvuje u jednoj, već u više tih hemijskih materija koje život znače. Danas i uvek i pre i u buduće nikada se ne može lečiti selektivno. Ako se pravilno leči, onda se leči čitav ljudski organizam, čitavo ljudsko telo. Ne možemo da lečimo jednu bolest, a da ne izlečimo druge 2 ili 3. To je nemoguće. Znači, ljudski organizam se u kompletu leči, a to radi pravilan način življenja i biološko aktivne materije u proizvodima Forever Livinga. Čovjek je živi organizam i biološke aktivne materije omogućuju njegovom telu, kada čovjek unese u sebe biološke aktivne materije, da se telo samo izleči. Činjenica je da telo ima sopstveni mehanizam isceljenja, ukoliko dobije ono što mu treba. Dužnost svakog doktora i dužnost svakog od vas koji sedite u ovoj sali koji ovo čuje, je da aktivira i da reaktivira sopstveni mehanizam isceljenja organizma uz pomoć
biološko aktivnih preparata, a to su proizvodi Forever Livinga. I pacijent se leči, i to bez obzira kako se zove bolest. Da li se zove ovako ili onako, nije bitno. Ako ljudski organizam dobije ono što mu treba, nestaje jedna bolest, a uz nju nestaju još 2, 3, 4 ili sve postojeće bolesti. U medicinskoj literaturi u posljednjih 65 do 75 godina nalaze se na 1000 radova koje potvrđuju prethodne činjenice o kojima sam pričao, koji potvrđuju istinu. Jer istina postoji, izmišljati se može samo laž. A mi na ovim našim sastancima, druženjima pričamo istina je samo istinu. Radi nas i generacija koje će doći nakon nas, neophodno je da menjajući sebe, menjamo svet. To je neophodno. Da ne dođe do onog što niko ne želi. Menjajući sebe, menjajmo svet. I jedan aplauz opet za sve vas koji ste promenili sebe, koji ćete menjati sebi i dalje. Jer da to niste uspeli, da to ne činite, vi ne bi bili ovdje na našem druženju danas. Još jednom ponovit ću, kao što znamo svi i kao što osjećamo, da je ljudsko telo živ organizam, da se može regenerisati svaki njegov organ ili organski sistem, kao i čitav organizam u celosti. Jedino rešenje da se ljudski organizam regeneriše jeste istinita i naučna informacija o promeni načina življenja na bolje. Ukoliko čovek ne promeni način života, njemu nema pomoći. To je rekao Hipokrat, to kažem ja, to kažete vi i to je naučna i svemirska činjenica. Mi moramo da smo zahvalni što se ovdje nalazimo, što dobijamo ove informacije. Moramo biti zahvalni što postojimo i što smo deo svemira sa kojim svi jesmo povezani i sa kojim još više treba da budemo povezani. Radi toga, zato što menjajući sebe menjamo svet, moramo početi odmah, ne možemo čekati, ali možda smo i zakasnili, ali verujem da nismo. Zato ujutru, na prazan stomak, kafa ne. Od sada nema kafe ujutru na prazan stomak, iako lepo miriši, iako mami, ali ono što mami, možda nije dobro za nas, možda nije dobro za naše zdravlje, za naš organizam, za generacije koje će doći nakon nas. Uradit ćemo pravu stvar. Ujutru, na prazan stomak, čim ustanemo, popit ćemo 4 puta 160 ml najlekovitije tečnosti na svetu. To postoji. To moramo činiti svako jutro, 4 puta 160 ml najlekovitije tečnosti na svetu. A to je Aloe Blossom Herbal Tea ili čaj večitog života, kako ga ja zovem. Taj čaj prethodno mora biti zaleđen 48 sati. Malo neobično, ali istinito. Zbog čega? Zato ako taj čaj zaledimo prethodno 48 sati i naveče ga izvodimo, do ujutro on je odleđen, on ima 40.000 puta veću, lekovitiju moć nego što bi imao da nije bio zaleđen. Ovaj mali napor daće našem telu veliki podsticaj da bude zdravije nego što je bilo. Znači 40.000 puta je veći i lekovitiji efekat. Zato što se u tom čaju tada nalazi praiskra života u kojoj je nastao život, u kojoj je nastao svet. Znači na taj način unosimo u sebe u život i svo zdravlje ovog sveta. Nakon toga što smo popili čaj večitog života koji 40.000 puta ima veću životniju moć od bilo koje druge tekućine, trebamo tek onda
uraditi toaletu, recimo oprati zube sa pastom bez fluora. A proizvodi Forever Livinga nama to nude. Pastu bez fluora, sapun koji je fantastičan i sve druge proizvode koji se nalaze u našem toaletnom ormariću i kupatilu. Nakon toga treba da upijamo biofotone, da svoje zdravlje pojačamo upijanjem svetlosne energije putem biofotona, jer to su radili stotinama hiljada godina ranije po određenim zakonitostima. To mnogo znači uz proizvode Forever Livinga. Forever Living je to je ideja večitog življenja. Odvežbati vežbe, minimalno 10, 15 do 30 minuta. Koje će to vežbe biti, zavisi od nas po našem sopstvenom izboru. Svako jutro. Nakon toga je prošlo 45 minuta do sat vremena i šta onda radimo? Onda treba da unesemo minimalno 75 ml koncentrovanih biološko aktivnih materija sa energijom života i svim tim što čoveku treba, a to je iz jedne biljke aloe vere barbadensis miller. I molim jedan aplauz za ovu biljku koja je genijalna. Njoj treba 5 do 7 godina. 5 do 7 godina kako bi upila životnu energiju, kako bi iz jednog lista dala 750 do 1 litar zdrave tečnosti. A mi svako jutro treba da popijemo zdrav organizam minimalno 75 ml. Ogromne plantaže aloe vere gde lete orlovi, koji je čuvaju, koji je neguju, paze i maze, gde nema aerozagađenja, gde večito sija sunce koje daje život, gde u zemljištu nema nikakvih zagađenja. Samo takva biljka u sebe može usisati životnu energiju i sve te koncentrovane biološke aktivne materije koje čoveku trebaju. Zamislimo da smo orlovi, da širimo informacije o neophodnosti promene življenja kako bi naši sugrađani, naši prijatelji bili zdravi. I mi jesmo orlovi. Iz aloe vere barbadensis uzima se samo, kao što vidimo, središnji želatinazni deo te biljke, jer tu su skoncentrisane biološko aktivne materije. Ovo je želatinizni koncentrovat biološko aktivnih materija. Samo to mi treba da uzmemo ujutru 75 ml svako jutro, svakodnevno, svaki dan, koji ovako fantastično izgledaju i spakovane su u ovake divne boce. To su boce života. To je Forever Aloe Vera Gel. Da li ćemo uzeti 75 ml koncentrovanih biološko aktivnih materija za detoksikaciju, revitalizaciju i regeneraciju našeg organizma? Sve jedno je koji ćemo od ovih biološko aktivnih preparata koristiti. Da li ćemo uzeti aloju običnu, berry nektar sa breskvom ili Forever Freedom. Bitno je svako jutro uzeti jednu čašu ovog životnog eliksira. Međutim, u današnje vreme, zato što nije danas kao pre 70 godina, moramo dodatno koristiti jedan fantastičan antioksidans, kao što ga ja i mnogi koristimo svako jutro. Lithium barbarum, kombinacija ovih divnih bobica ili korisa. To detoksikuje dodatno naše telo. Dodatno našem telu daje sve neophodne životne materije za svakodnevno funkcionisanje. Još jedan antioksidans ukoliko želimo da se nikada u našem telu ne ispolji vidljiva faza bolesti. Antioksidans beta-kare, koji u sebi sadrži provitamin A, vitamin A, selen. Kombinacija dva antioksidansa i mnogih antioksidativnih dejstava daju hiljadostruko veći efekat nego kad uzimaš jedan pojedinačno. Kada smo uzeli jutarnju dozu biološko aktivnih
preparata po preporuci nezavisnih naučnih studija treba sebi da pripremimo obrok koji ćemo konzumirati između 9 i 11 časova. Da li ćemo ga jesti kući ili ćemo ga konzumirati na poslu, nije bitno. Ali to treba da bude obrok od ovih hranjivih materija koje su termički i industrijski neobrađene. Ukoliko dođe do termičke ili industrijske obrade, nestaju enzimi, nestaju životne materije, nestaju biofotoni i mi u sebe ne unosimo životnu energiju, unosimo nešto drugo. Taj obrok može da bude fantastičan, ja ga odlično spremam kao i 800 miliona ljudi na planeti Zemlji. Da li ćemo ga kući konzumirati kod prijatelja ili na poslu, svejedno je. Treba da ga svakodnevno konzumiramo, jer taj obrok u sebi je najprirodniji obrok koji danas ljudski rod sebi može priuštiti. Uz obrok 9 do 11 časova, zato što u hrani, vidjeli smo, nema dovoljno hranjivih materija, treba da unosimo nezasićene masne kiseline, a fantastičan je izbor Arctic Sea o kome uvek govorimo, o kome uvek razmišljamo i koji uvek treba da je svakodnevno u našem jelovniku. S obzirom da je danas čovek svakodnevno u stresu, čim ustaneš, zato što nas takav životni tempo tera i jednostavno tako je okruženje, antistresno koristiti izvor života. Zauvek forever želi, zauvek izvor života. I u toku dana posisati 1, 2, 3 ili više tabletica, zavisno od životnog napora. Da bi sve ove fantastične hranjive materije, neophodne za svaki život, došle do svake ćelije našeg organizma, do 70 bilijardi naših ćelija, treba da imamo fantastičnu mikrocirkulaciju. Sem Arctic Sea toj cirkulaciji pomaže Forever Ginkgo Plus, gde imamo ginka, šišandre, riši i fotigljive. Forever Ginkgo Plus svakodnevno 2 do 3 puta tabletice radi mikrocirkulacija i dopremanja životne energije do svake ćelije našeg tela. Ovo sve govori za osobu koja nema uglavnom nikakvih zdravstvenih problema i koja nema ni jedan jedini znak ispoljene vidljive bolesti. Bez obzira da li smo otišli na posao, da li smo kući ili da li smo kod prijatelja, svima treba da oprostimo. I ne treba nikog da se ljutimo radi svog zdravlja, jer to je harmonija življenja. Moramo oprostiti da bi bili zdravi i moramo biti zdravi da bi znali oprostiti. Nakon posla ili obaveza vratiti se i uživati u svom gnezdu, u svom ognjištu sa sebi najmilijima. Da li ćemo se vratiti svom ognjištu nakon obavljenog redovnog posla, nakon aktivnosti širenja informacija Forever Livinga ili nekog dodatnog posla, to je drugo pitanje. Ali uvek vratiti se svom gnezdu, svojim najmilijima. Poštujući prirodnu ishranu, opet posle podne, imati još jedan obrok kombinacijom ovih životnih namirnica. Jer ovo su najkvalitetnije u današnje vreme životne namirnice i planete Zemlja i svemir će nam biti zahvalni ukoliko ih koristimo svakodnevno u svom obroku. Ručak može biti fantastičan, divno izgledati, genijalno, ali treba da imamo drugi obrok između 15 i 16 časova. Do 18 časova naveče treba da popijemo onaj čaj života, čaj večitog života, čaj Forever Livinga. Minimalno svaki dan 2 litre. Minimalno. Zavisno od telesne težine. To je čaj koji u sebi ima praiskru života. Nakon 18 časova, ukoliko čovjek hoće da bude najzdraviji
i da sebi priušti najbolje zdravlje, ne bi trebao ništa čvrsto da konzumira. Ne bi trebao da jede krutu niti tečnu hranu. Nakon toga divno vreme, veče, prošetati se brzi hod. Da li sam, da li u društvu svojih milih porodice, ali biti u kontaktu sa prirodom. Također upijati biofotone, leći najkasnije do 22 časa i spavati sa sebi dragom osobom i biti zahvalan što je prošao jedan divan dan i što će sutra biti još lepši dan. Uvek držati otvorene prozore i na poslu i u stanu. Upijati, udisati prirodan vazduh. Ako bi čovek za zadovoljenje potreba svoga organizma tačno sledio zakone prirode koja ga je stvorila, kao krunu stvaranja najsavršenijeg od celog životinjskog carstva, onda bi mogao da živi imajući savršeno zdravlje najmanje 150 godina. Hajde da širimo ideju da ljudi žive preko 150 godina, a ne kao što sada dolazi do toga da će prosek biti 40 godina. HVALA